President wa lihoro la ANC Vho Cyril Ramaphosa vho vala khuvhangano ya lushaka ya vhufuthanuthanu ya farelwa Nazareth tshipembe ya Johannesburg nga murahu khethiwa hafhu lwa tshiṅwe tshikhala tsha vhuvhili sa murangaphanḓa wa lihoro iḽi. Khuvhangano iyi ya maḓuvha maṱanu i ḓo dovha hafhu ya bvela phanḓa u itela u ṱanganedza makumedzwa na themendelo dza lihoro nga ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Phando. Vho Ramaphosa vha ri khuvhangano iyi yo vha tshiga tsha ndeme kha vhutshilo ha lihoro la ANC. Comrades, this conference has in many ways proven to be a watershed moment in the life and the history of our movement. At this conference, through the discussions that we have held, both in plenary as well as in our commissions, the discussions have been robust, and at times they have been quite loud and noisy, but they have always sought to unite all of us. Zwiṅwe zwe vha ambesa ngazwo ndi u fhaṱulula, u vusuludza khathihi na u ḓisa vhuthihi ngomu ḽihoroni ḽa ANC. We have chosen the path of renewal to rebuild our movement and to restore the values that have been handed down the ages and the years by our forebears. Malugana na mbambe ya vhurangaphanḓa, Vho Ramaphosa vha ri matavhi a lihoro o amba nahone zwino tsho salaho ndi u tikedza vhurangaphanḓa ho khethiwaho. The branches have spoken by choosing the leadership that will emerge from here. That is the way of democracy in the African National Congress. And once the branches have made their choice, all of us are expected to fall in line and embrace and accept the decisions that have been taken here. Aba president wa lihoro la ANC vha ri tsha ndeme zwino ndi tsha uri vhaimeleli vha lihoro la ANC muvhusoni vha fanela u ṱavhanya u tevhedza themendelo dzo dzhiiwaho khuvhanganoni iyi u itela u khwinifhadza vhutshilo ha vhadzulapo vha ḽino shango.